Kubor nakaslem jong unongsan hima. Sembut Menteri Rangba Uba Presiden Tensong hakala sengi ubelai ke khat kendai terik unopra Hajar Arpuar ula buuk mau nong rem banchna arteli ki surak maulai bat kini ki arteli ki surak ki de bala ang nuat labun posnem bat urlang mentah hadien sau posnem uba Presiden la buuk ningkong ya mau nong rem banchna ya ke surak riat medi ke bala mangkomba lai pusau lak tingka ke ba penyeso ha pedeng ke surak na nong luom bat maulai nong pedeng ha ga jingjrong ke ba 0.1 kilometer. Hadian kani ula buat sayo mau nong rem banchna ya ke surak na maulai mat siar syamalai umjur ke bajrong kumba 0.1 kendai kilometer haga jingmang pisa ke balong 0.1 kulur tingkah. Uba Presiden dan baru MDC bat kirang bak senong kila lej pej ru ya ke surak ke bala siang rong temai ha FCI ha ke bala siang temai na duk mauro bat an pendep no ter seduk petrol pump. Haga ni ka sengi la pelong i ka jingelang hasnong mot siar ha ka ba layo i ka jingkren na orang ba snong ka maulai mot siar maulai jayur na loru MDC ka maulai ba tebor lang patau ba uba Presiden Tensong ubalalong kumukong san haga ni ka sengi kumban penkan mau ka surong na mot siar sa jayur ka de ka bala angnut kinong snong la buon posnem bat menta ka ni ka surok kalau urlong hadien sau posnem ha ka ba ansa sedang man pentre no shen mentau benai no pra Urang bak senong komot siar uba Markia W nong bri ula ong baki nong snong kila ap kemi lenti la sau posnem banyo ya kani ka surak batang hadien khandiat banai mentau snem kani ka kam kalau urlong da ka jinget lang baru MDC ka maulai haringkat kinong kit kam snong jong ki snong ba marjan bat ka jingpen urlong usembut Menteri Rangba uba Presiden Tensong lambat ki officer bat karikor ka tenat PWD roads Urang bak senong ko mot siar bat rang bak senong ko jayur kila ai burom yu bat tebor lang patau bala sim kia shisha bat yai bot dien hadu banda orlong ke teh ke projek Kiparna ni senong ba ed barok haga jinya denti jang senong mot siar hadin bangina dep ban am mentang akumbas sau pau tuli gisnem Sampo teligis nem lalong kum kajinya lenti jeng ki koni sel dari Egypt. Kalau ngal lenti kisnem ki berjalan bahado kata-kata. Bat mentang Islam arajan arfuar. Ulawan urlong. Daga jingtrai sitom. Jong iba tebor patau MDC jongi. Ban lej ban nyalam yangi. Ban yasem ban yakendo. Ya, Deputy Chief Minister Badan Buram Jong iba Presiden Tensong iba barbu ya kasnat rekam jong ka PWD bat kiwe Nilet banyak kendo i ban ai ya ka joint petition naga dorba snong na po mors yar bat nong bat omjur haka khat khandai tarik jong April Hajar Arpuar khat kendai terip April bat menta ka simpor tang kumba kendai benai tang kendai benai om syu sau posnem haka jo ka terik ya phelu benai ka jo ka snem kalong ru lesi ka jing ai Christmas jong kisar ba ya ka sinong mot sial umjuru yak senong nong lum kajing ai ka bakrau tam ya baro lai tli kisno nani tu ya phi bangala yodu ya ka administrative approval bala sanction arplur nyofu arlang nyofu Hajar yakini ki artli ki surok tungin ai ki jing thap ti ba jam hang ne ka po kani ka dei kumal ong pas dang ka dei ka major work kublai shibone
Nakaliang UMDC ubak taibor lang patau ula ong baha kabal sedang haba upar syang banwat lat kaladon ka jing sngaw benyaw na kinong syong snong bakani ka project kanum orlong shu namar labun tang kinong jurab bat kibawan thau jaka hakini kisah pau snem hendrai ula ong bada ka jing trai lang bat kinong kit kam snong bada ka jing syam khyau sembut menteri rangba bat katanat PWD roads kani ka project kalau orlong shisha bat kan yarap ru ban pinduna ya ka dhengkali UMDC lembat kirang bak senong kila ai khublai kitrai jaka badi kilai teli ki yeng reunion ka Audience Theological College Xavier Junior Reid bat Matthias Institute ki bala keluit mensim ban aya ka jaka jang senong matsiar ki balawan mani kendu inga nakamenta kani ka surak ban penyekran lam tekalawan ke jingmut bangin approach no ya ke state government hakano korokam bangila ban penurlong ya kani kalenti Banadin kata ngilayo banyak kendo banyak perkhat bangalapan ya ka appointment nai deputy chief minister berom jadi sapostun bangaong i bang nakalang kesenong iko abani kendo ipi bagidon kikam kiba kongsan bani kendo ipi nangta kumalawi rong basong hopana April ngilayalet si malik pensengau i ya kani kajingdon kam badian mengelawan pensengau ngilai lompat bat kini kisnong jokap mulai nonglong ru banyak perkhat nam takret mediru bakom juyur ngilai kenduk lang berat lai tadi kisnong taipo madap ki po office jenga banyak perkhat nam takani banyak ban pentulun ni kini kakam baladian kata kala nagalyang jisar ila ai ke direction ya ke department bakanit pen bangilai penbet bakinang ngala kisnong baginon pen bangakan mau ko ikentin bang kinangalam kisnong ki ong ba te ki brio hani ki lathat ben mi labun stang nang wan thau bu nang wan pet ka kam pa kamlong tengah ngong nai penjenjar su iki ngar la sulerahan menoi kata reng ladan pa ka jengmut ba ya kani ka kam da kumno kumnoru ngan tristom man punorlong pai ba ki bang skwa penong magano no kam ba pitristom mende tang ba pindipen ho ni suburam mi ki officer apa ki wan ben pet ben pendit penbiang rekadan kam ro nakalyang jong tau nong pentret ban pen klur yu nong ban pentrekam kumut kumanga kum nong mikma dan kam mentris tempat ban pentelun ni kene kam ngimla ban cuti pen tangki officer kin pendet ke kam kan pas jerong par meno benit buat menta kata kanu no ke kam abang apet abang ai hanga kecing trekam ikalong bet lara pitristam lara pilit budin ngimdan jing bagen yo ya kam larang smart benit budin Padai ka skim ka briban yo pa molai phutmuri ka molai jiyur ngila putin tang kalenti ngila putin ru ya ka umbam di ka ba kipajba mang sok snong kilap kanang menta bila i kini kejing pedan kam ban bo ini paj bulu pajba kani kini project na du snam arjar spau dangla ban penurlong menta ban tap yo paj apa surak namanya do arjar sepuluh pasdang yang dekat jingterai kadang kejingbom stu jingmut atau kepor ke department ya kepala bampor hadu bandala ban penolong menta hau news namba menta tabatang kowe paiba abawan kano development kadang behi kejingtut hau beri kejingterekam ngihapan long yesha kum kipat ba ban menta pangi bandala dep play hi kum tu bakalong menta kalalong ka jingbu pai kalabiang bat kejingwan biang ke surak batamaru kalau biang ya kan niru ngan sengoban ong bangi ai kublai sapastun mai la simkia nak benta ban pendep koloi kini ke surak ru ya ke bangi layo bani kan berapa bat i hape dei bat kini ke jingut jingnam jam kipat nang song jong snong molai komba mundi kini ke wei ke bana kalian jongarong la bodien namang soto ba upai ba nang song jong snong molai udon kam ka ke surak ke light bat kiwi ke jingdon kam kata kalau ada nak kecimut jeperkat jangan aku menomi kemat nak taban pet ban kini ya kebit kebiang hapok senang mulai beit kejongi Nakaliang ubak prestun ulai ka jingyaro ikirang ba senong ka maulai bad yo MDC ka maulai ki bala tray borba bad jai tenro ban pen orlong kini ki project baru arteli ki badan kambha maulai ubak prestun lapen benaru ban snashu iki surak maulai bad ban pen itenat ya ka maulai usembut menteri rangba ulai thuru badan lor ka jingsiang rong thamai ka surak na mauro sha petrol pump mentan pendap no ban siang tiles ban pen itenat ya ki rut surak
Ha ka jo ko por ba prestun ula kren siat ya ka jingsha kam ya ki kam ki bala shim khia bat le da ki we da ka ba ong ki pat ba ken sabisha na mar la shu ya kam ya ka ka bala le bat ki pat ba ki te manu ba le bat shim khia ban pen urlong uba prestun ula ong bahasor shalong barok ko we ka sorkar kalamang riu pusan keluar tingka hadai na mar ka sor ka bahe empat la ban pen biang lun Ulapan banaru ia ka surak ka bansa ia so na maulai bypass lingba ka CRF bat kawai pat lingba ka donor ministry hakaba ka jingmang pisai kini baru arteli kan lang hunyo pusan keluar tingkah. Kani ka main road ngaya thu lepa ya pi ngin siang sa tiles hagini ki footpath. Ta te ya cha maulai long ma ya cha lai mkra samar pran. Mo kan itnat. Tingkata ka banga kwa banong ya pi Sisin la krenteng to don KMLE don KMDC yuwe kwa ai ko borom manu bom kwa ai ko borom tang ba ka ji sisa ngong me pi su bisar ma pi kawan na manu bale ngatrai tang hata kala biang mendot kam ban kerengoi namar nga kong mo pingai I po social media su ya kam kam ngam ju su tho sa Ang isya katuka kam matray banyak kam tan kam ha. Namar haka bakadu mentoy upad ba. Jong ka konsensi lani jong katakas nong kabayo ya ka jingirap. Kum kani kabangi ay mentakaski. Te nang ni ngan le banbu mau nong rim sa satay sa mau prem kataro kastrok kabangi lay ay sanction. Ban nga dakwa sisangan itu okepi baka Shillong City jong Ibarokaway kan pu kan ping hakalenti kesengkin kan bit kan biang nadong syadong bat investment jongi ke bingla pelut undunasu hakasor Shillong Barokaway ya kan reposan klur tangba ke Shillong baka bahe 4 yo ikam tidang bun ki bangin hap ban invest kanang ba komo pingila ban pen internet ya ke Shillong City jongi Barokaway ngawang pi menin ya wan gitu ki chief minister na keleng jong ke North East ngakan mausa utu chief minister jong ke Arunachal ya aku belai bangau ong jing internet ke Shillong ke palapalat imat uyat sekelenti ke bakam kendong wong ke jing suk kelentiat bat ke jing kuj bat ke surok ke babet ke babiang Tepi wat kiban nabar kiwan ya kaban ya ro ya kasor Shillong ke jongi nagradau ngin yai pene ya ka burom jong kasor Shillong Barokaway ka bakentup ya ka maulai bat kini kisnong baper kata kejing ang nut jongi nakaliang kasorkar long gabas kontonat bangila bania Bu ya uniu mau nongrim na kamentakan ni kasurok ke jong pihang ni posnong kaban connect ya kini ke arteli kisnong bat kan longru ke jing mentoy ka bakrau kadai ke jing sisa na kaliang ke komiti snong hapok ke jing lam jong ibate bor kilayawan kendu ya na bat ngasutu ya ke jing don kam ka bakerke jong kani kasurok na katakadaw na kalian na sorkar ngilas ngauday ban ay sanction kerpang badru iya kanikakam ngin sasdang no syen namarbun kiba kento kiba keno iya kajibuk mau norim jongi keleng jong kajela tengang akwa ya pi kinau maulai hang ni sa ay jubab api dakakam namar ngin sasdang no iya kanikasurok ban pentrei bat ngakermen skem bakan long ka jingkerku ya kanika snong ya ka maulai Barokaway ngasengu tenat kam tamme ya kinong maulai namar ngingi ong habadon kinong maulai ka jelam ikla bat ka jaj benriu ka im kata ka bangakwa ban warra ya ka kubor habanga ong ka jaj benriu ka im ka bamut Ginra ru ya kaburom jo kejat benriu jongi. Ndai benong man suim, ndai kaburom ru kadot kam hadu kata-kata. Bangin ra kum kejat benriu jongi Barokaway. Penkerja no eka lain jong ketika
jingke ngapot dam ya kane nakaliang peludi ngidang ya penkrek te hak juga por ngin sna ya kane ka mga opi ya ka VIP road ka ban ya nang ne na maulai bypass ban poi bej station umroi te kan long ka jingker ku ka bakrau ya ka thain maulai porok kawe ngakar men scam kan long ta bat ndai tangi ka maulai ngrei ya ka sor silong porok kawe pi ki jing pli jongi ka ni ka maulai bypass klade ka jingker ku ka bakrau ka jing don jo ka maulai bypass kla long ka jingker ku ka bakrau bat nganem klet ban ai kublei kerpang yau ex MLA jongi bam kuai hadwaru blei ubala pruj dap ban penyo jaka ban penyo puta bangila ban snai kate ka mulai bypass dengan sengo bakalong ka burom ka bakrau te menta ka decongestion polisi ka bangi na ka sorkar ngibu ngikwa ban pentikna bakaslong kan light na kanika congestion lanin naka traffic ka basir keba